Хел барынма васкамасть пулинзи шүргуне шавақ шиде. Эпин шып жура ертерзияма теплі хадерленмеле. Кунберги чрезвычайлы ларудуру министерствин Чуваш Ендри управление инжирдерни пресс-конференции галареш. Ведомство ердюжи Станислав Антонов пілдерне дорог, Чуваш Ендри вунулды муниципалитетра сагыр жыралы утла уйрым журда шивилес хорошлых пор. Уйрымак шагайды уладырдыры хинчеші вечтарать. Унда сыр, уладыр, безна юхан живезем юхсайрдеще. Курайанда дамбызембе хюделению сооружения зем булманран, икшер жур шивайне булма булдарать. Кыжал юр сахалмар жуна, шавығытырақ шыр дарын шынман. Специалистем ларудырывасын азақ тарашы, гидрометеоцентрба шихыну тыдашы. Сыр мын жавал безна юхан живезем шинче пыр капланастранына вырын-вырын бакаса галарыш. Ингеге лекме булдараган зене булышыма резерв фондинче укша деньги, шинзене вғытлыға бұрынма күжармалы вырынцем хадерленем. Шағын бегех ею тапхреби, шихыны шивы чидузене пушуихин ширым закрым женче, чрезвычайлы ларудуру комитетчин республикари канаштовенче сүтсе явеш. Пирен шучандалык министерстве пужарны канаш районче ут Иван Живын югумын шулне түретне, кашал бдермелде, музакрым шулда. Игі районда, Бадыр елда да Куславка район зенче гидротехника сооружензене туны капиталлы ремонт. Кашны райондах пулза иритне комиссиялары візем палартны мындумалыне, тереслесе драща гидротехника сооружензене были тыцадраща, тазадаща шив югымзене, шив брагызене, тогда тыдещен драща.